Esango zut, abadean historia esango zut? Esango zut? Bai. Don Marian Uriarte, San Parrokoa, da Kantabriko bizi zen, Antranbien paradan onduan, han bizi zen. Da Angel Arostegi, Jose Luis Bilbao Bolu, Mandaluniz, da Deie Egilior, horrik mutilok joaten zian geubetan, ezer etxakola paseu zerari, abadiari, guardi egiten. Modelos mutilek. Geur desaparezi dute dau, inusiagan txaletan, ifinoren estau maior galdakon. Da horri mutilok, bakizu nonak aborena estau maioran parezanean, en el paredon de Derio. Arek abadea kontentziripadeko, are toketan jakon, defenditeari mutilek. Dato son izartzean direz con el Santo Cristo, en estau maior, inusiagan atxaletean, abe eura podrezian eurek, galdakon eguan ala jarriko nena, inusiagan orduen momentuan, eurek estau maior ifinieron entxe, da mutiloko, nondaru ez da, Derio na fusileute mutilek. Hori ziba izin du buruen sartu. Are kontzentzirik esteko, ze zian mutilek modelos, modelos. Ze, kreientiak eta fededunek eta normalak. Dori behar hori, ni ikeratu nintzen. Da bakizu zezusten niri Larrinagoko administradorean Andreak, denuncia le han puesto a su padre, susten da. Pues mira, separatista, propagandista, perseguidor de derechas. Dice, pues en Derio están con menos denuncia que eso, fusilause, susten. Bai ordureko ja, ilisitu zan hor, segaldako netorzean ala tremenda, ez da gizu? Barri daiten. Da, antxe Dionisiok, ase paratxu emon, da ase kaite defendidu. Ostantxan, paradiora dara usti aite. Bai. Da, 6 urte eskatu zien.